Čekaj malo. Tamo sa 3. Aha. Tamo sa 3. Tamo 3. Nemojte puštat. Nemojte puštat. To. Idemo sljedeću. Idemo sljedeću. Turistička organizacija Kotora i nevladina organizacija Šore od Mota kao i sportsko-ribolovni klub Zubatac pokrenuli su akciju čišćenja ove rijeke. Kao što vidite, iza nas su pripadnici službe zaštite i spasavanja koje odrađuju jedan veliki dio posla čišćenja bedema. Naravno, tu su i predstavnici javno-komunalnog preduzeća. Kao što vidite, tu su i ronioci koje je angažovalo preduzeće za upravljanje morskim dobrom. Tako da je ova akcija organizovana danas, možda je to trebalo i ranije, ali s obzirom kao znaju građani Kotora kako je rijeka i sada hladna, nije se moglo ranije organizovati. Ono što ja mogu da konstatujem uvidom u stanje kako je sa Citadele, kada sam gledao stvarno jedni poražavajući rezultati, tu su vidjene i skale sa ljetnje pozornice, klupe, onda one kante, betonske kante za smeće koje su bačene u rijeci, razne šerpe, lonci, ne znam što sve ne, mreže stvarno, i mogu da kažem kao građanin da sam jako razočaran jer to sve rade upravo naši sugrađani, ljudi, ja ne znam da li imaju uopšte osjećaj da čuvaju naš grad, da čuvaju životnu sredinu, jer stvarno ovo je utisak prvi koji naiđe turista koji dođe, upravo ste vidjeli kadrove, ovdje je pristanište za turiste koji se iskrcavaju, koji dolaze autobusima, i s te strane jako nam je problematično da imaju taj prvi utisak sa gradom, da vide ovoliku gomilu smeća. Ali evo, danas smo krenuli sa tom akcijom. Naravno, ova akcija neće moći da se završi tokom današnjeg dana, jer ovo je samo jedan početak, jer jednostavno iziskuje ovo dosta vremena, ali ovo godinama zapušteno, i naravno ono što sam malo prije rekao, veliki otpad koji je bačen, jako teško je da u jednom danu se sve to izvodi. Šore od Mota ponovo u akciji, nakon porodilišta na red je došla i rijeka Škurda. Pa mi smo se odlučili na insistiranje ovih sa Citadele da bi to da se očisti, i onda smo zajedno sa komunalnom policijom došli na ideju da napravimo jednu akciju, i evo pomogla je turistička organizacija, pomogli su vatrogasci koji su jedini došli, i je udruženje Zubatac, i to jutros da vidimo koliko ćemo očistiti. Situacija je dramatična, pošto evo u rijeku ima svega i svašta, vidjet će se na snimak, ljudi bacaju smeće. Ovim putem bi zamolili građane da ne bacaju ništa u rijeku, evo ima svuda kontenjera, pa ako treba i mi ćemo doći da to smeće uzmemo, samo da ga ne bacaju u rijeku. A evo, vatrogasci su raspoloženi, vidjet ćemo koliko ćemo danas stići, makar ove bedeme i to da očistimo. Rijeka će se dosta danas i završiti, pa ćemo ponovo opet se organizovati i doći da to sve očistimo. Na zahtjev ili na molbu nevladine organizacije Šore od Mota, služba zaštite i spašavanja se priključila današnjoj akciji čišćenja bedema. Riječ je na potezu od Citadele prema ljetnoj pozornici. Akcija koja je veoma zahtjevna, koja nosi jednu dozu rizika za nas iz službe zaštite, pošto evo imamo par momaka koji vise na konopima, jer je drugačije nemoguće očistiti ove veoma zarasle bedeme. Ovo se ne može za jedan dan uraditi. Da li ćete u narednom periodu na isti način pomagati?
Sigurno, ova akcija bi trebala da traje danima zbog veoma zapuštenih bedema. Mi smo voljni da izađemo svakom u susret, da pomognemo onoliko koliko mi možemo, a možemo dosta pomoći da se ovo čisti jer je i nama u interes koji je svim građanima ovog grada da ovi bedemi budu čisti i lijepi kao i u drugim starim gradovima. Svaka akcija koja doprinosi poboljšanju izgleda grada i doprinosi samoj turističkoj ponudi, naravno da mi podržavamo i da je svakome interes svakoj organizaciji da učestvuje u ovakvim akcijama.